салому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилооти ахборро бо хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардад. соли 2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон маъракаи муҳими сатҳи давлатӣ ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил доир мегардад. Ташкил ва баргузории ин маърака ба таври васеъ барои давлат муҳим буда, дар ин самт ҳамоҳангии мақомоти давлатӣ ба манфиати кор хоҳад буд. Зеро дар рафти баргузории маъракаи ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил на танҳо шумораи аҳолӣ ва манзил дақиқ карда мешавад, инчунин паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти сокинони кишвар мавриди таҳлили васеъ қарор мегирад ва маълумоти зиёд дастрас карда мешавад. Зулфия Раҳимзода маълумоти бештар медиҳад. ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 октябри соли 2015 дар бораи тайёрӣ ва гузарондани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 ва қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2016 дар бораи чораҳои иловагӣ оид ба гузарондани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 гузаронида шуда, ин усули пешрафта доир ба иттилоъ доштан дар бораи шумора, ҷойгиршавӣ ва таркиби аҳолӣ дар тамоми давлатҳои ҷаҳон ба ҳисоб меравад. маълумотҳое ҳастанд ки танҳо дар барои аҳолӣ ба даст оварда мешаванд ва ин маълумотҳо барои рушди иҷтимоӣ, иқтисодиёт ва қабул намудани ҳар гуна консепсияҳо истифода бурда мешавад. тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба рӯйхатгирии аҳолӣ на дертар аз 2 сол то баргузории ба рӯйхатгирии аҳолӣ бояд ба рӯйхатгирии санҷишии аҳолӣ гузаронида шавад. моҳи октябри соли 2018 дар 2 маҳаллаи ноҳияҳои Сино ва Фирдавсии шаҳри Душанбе ва шаҳри Норак ба рӯйхатгирии санҷишии аҳолӣ гузаронида шуда буд. омодагии мақомоти масъул барои гузарондани ин маърака дар кадом сатҳ қарор дорад? то ба гузарондани ба рӯйхатгирии аҳолӣ дар тамоми қаламравии ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаҳои шаҳрӣ ва деҳои калон номгузории кӯчаҳо рақами хонаҳо бояд васл карда шуд. ин то 1 июли соли 2019 бояд ба анҷом расонда шавад. вобаста ба ин дигар корҳои аввалин дараҷае буд ки бояд бо то 1 июли соли 2019 бояд маводҳои картографӣ барои гузарондани ба рӯйхатгирии аҳолӣ омода карда шавад. ин маводҳои картографӣ дар маҳаллаҳои шаҳрӣ ва деҳои калон тартиб дода мешавад. ва дигар корҳое ки ба зиммаи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ вогузор карда шуда буд, ин тафтиши дурустии аҳолии ҷорие ки дар маҳаллаҳои шаҳрӣ ва маҳаллаҳои деҳот истиқомат мекунанд бояд ба роҳ монда шавад, то ин ки дар оянда мо тавонем ки шумораи муайяни аҳолие ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳар як минтақа ҷойгир шуданд, теъдоди муайяни кормандое ки мо ба гузарондани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ҷалб мекунем муайян намояд. ба анҷом расондани ин корҳои аввалини дараҷа дигар корҳои мақомоти омори давлатӣ шурӯъ мешавад. вобаста ба ин дар 3 моҳаи 1 соли ҷорӣ мо ба тартиб додани рӯйхати хонҳо дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз мебахшем. маъракаи ба рӯйхатгирии аҳолӣ ки дар соли 2020 дар назар дошта шудааст, аз ба рӯйхатгирии аҳолӣ дар соли 2010 гузаронида шуда бо усулҳои нав фарқият дорад. дар ин ба рӯйхатгирӣ мо 3 усули гузарондани ба рӯйхатгириро истифода бурдем. якум усул ин усули анъанавӣ аст, дуюм усул бо роҳи пур кардани варақаҳои ба рӯйхатгирӣ бо планшет ва усули дигаре ки айни ҳол дар тамоми ҷаҳон бо он бисёр истифода мебарад, усули интернетпурсиш аст ки бевосита метавонад ҳар як шаҳрванд аз сомонаи агентӣ ворид шавад, сомонаи махсусе ки таъсис дода шуда буд дар ба рӯйхатгирии санҷишӣ, аз он худаш вориди сомона шуда маълумотҳоро пур кунад. баъд аз гузарондани ба рӯйхатгирии аҳолӣ ки ҷанбаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоиро дорост, маълумоти пурра ва дақиқ оид ба шумора ва таркиби аҳолӣ ба даст меояд ва ҳар давлат тараққиёти иқтисодию рушд додани маҷмӯи маҳсулоти дохилии худро ба нақша мегирад. зулфия раҳимзода, аҳлиддини карим, ахбор. идомаи ахбор. дар шаҳри Турсунзода ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 300 иншооти таъиноти гуногун сохта мавриди истифода қарор дода мешавад. то имрӯз даҳо биноҳои нави истиқоматӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва мактабу бунгоҳҳои тиббии замонавӣ бунёд гардида, корҳои сохтмонӣ дар иншооти дигар бо сурат идома дорад. дар дораи таҷлили сазовор аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон дар маркази шаҳри Турсунзода ва ҷамоати деҳот корҳои ободонӣ вусъат ёфта барқарорсозӣ, бунёд ва ба истифода додани беш аз 330 иншооти мухталиф ба нақша гирифта шудааст. соли 2018 52 иншоот ва дар 6 моҳи соли ҷорӣ 26 иншоот ба истифода дода шуд. сокинони шаҳри Турсунзода ва соҳибкорони бонанги номус ният доранд ки дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ тамоми иншооте ки дар шаҳр ба нақша гирифта шудааст
мавриди истифода қарор диҳанд. дар анҷоми корҳои ободонӣ бештар соҳибкорон иқдом гирифта даҳҳо иншооти таъиноти гуногунро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. дар деҳоти Навобод сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 26 бо саҳмгузории сокинон ва соҳибкорон дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта то соли нави хониш ба истифода дода мешавад. ҳамчунин марказҳои хизматрасонӣ бо шароити арзанда бунёд ёфта дар онҳо сокинон бо шуғли доимӣ фаро гирифта шуданд. бо иқдоми як нафар соҳибкор дар деҳоти Пахтообод бештар аз 1 километр роҳи байни чоҳи амодӣ барои бо оби иншоқӣ таъмин намудани аҳолӣ ва толори варзишии муҷаҳҳаз бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст. бахшида ба 30 солагии соҳи давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии соҳибкори маҳаллӣ ва фаъолини деҳот 26 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифтанд ки то имрӯз 10 иншооти ҷашнӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта шуд. дар ҷамоати деҳоти Регар маркази хизматрасонии сеошона ки дар он сохтани коргоҳи дузандагӣ, бунгоҳи тиббӣ, кошонаи ҳусн ва толори варзишӣ пешбинӣ шудааст, бо суръат идома дорад. дар маркази шаҳри Турсунзода низ даҳҳо иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла биноҳои истиқоматӣ ва марказҳои хизматрасонӣ дар доираи нақша чорабиниҳои бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта тадриҷан ба истифода дода мешаванд. сохтмони биноҳои баланднишонаи истиқоматӣ бо риояи талабот ва меъёрҳои шаҳрсозиву меъморӣ ба роҳ монда шудааст. боғи фарҳангии фароғатии шаҳр пурра навсозӣ гардида барои дилхушии кӯдакону наврасон шароити арзанда фароҳам мегардад. ҳамзамон дар ҳудуди боғ корҳои сохтмонӣ вусъат ёфта дар як канори он майдончаи варзишӣ бунёд ёфтааст. давоми нимсолаи дуюми соли ҷорӣ дар шаҳри Турсунзода ба истифода додани беш аз 30 иншоот ба нақша гирифта шудааст. корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хоруғ низ идома дорад. ба истиқболи ин ҷашни миллӣ дар шаҳр беш аз 50 иншооти аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ дошта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. гузориши хабарнигорони мо. дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон маркази маъмурии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруғ бо бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудани иншоотҳои таъиноти гуногуни иқтисодиву иҷтимоӣ симои худро ба куллӣ тағйир дода истодааст. бо дастгириҳои пайгиронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, корҳои созандагиву ободонӣ ба тадриҷ дар шаҳри Хоруғ ҷараёни тоза касб намуда, дар арафаи таҷлили сазовор аз 30-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз беш аз 50 бинои навбунёд бо тарҳи муосир мавриди истифода қарор дода мешаванд. бо маблағгузории дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хоруғ сохтмони бинои нави 7 ошёна оғоз гардид. корҳои сохтмониро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ҷовид ба уҳда гирифта, кор бо ҷалби кормандони таҳҷоӣ ва техникаи корӣ бо суръати баланд рафта истодааст. мо кӯшиш мекунем то амин муҳлати дошта биноро бо сифати аъло ба истифода диҳем. айни замон дар сохтмон мо 32 нафар корманд аст. бо дар оянда мана корҳои бетонӣ ки аз мо сар мешавад бо кӯшиш мекунем як чанд нафар дигар корда ҷалб кунем. қисмати корҳои сохтмонӣ дар бинои 4 ошёнаи филиали бонки давлатии амонатгузории амонатбонк дар шаҳри Хоруғ низ бо ҷалби техникаи корӣ ва 15 нафар мутахассис оғоз гардида, корҳои зербиноӣ ва арматурбофӣ дар таҳхона анҷом дода шуданд. корҳои сохтмониро ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Парвиз 92 ба зимма гирифта, тибқи нақша дар муҳлати 1.5 сол ин бинои муосир бо сифати баланд мавриди баҳрабардорӣ қарор дода хоҳанд шуд. дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бинои 12 ошёна барои кормандони ҳифзи ҳуқуқ ки аз 2 блок иборат аст ва дар баробари хонаҳо ҳамзамон дар ошёнаи якум марказҳои хизматрасонӣ ҷо дода мешаванд, бо ҷалби миқдори зиёди қувваи корӣ бо суръати баланд идома дорад. бинокорон сай бар он доранд ки иншоотҳои сохташавандаро дар муҳлати муайян бо сифати баланд мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Россияи ноҳияи Рудакӣ бо саҳми соҳибкори маҳаллӣ 2 километр роҳ навсозӣ ва асфалтпӯш карда шуд. саҳмгузории ҳар як сокини шарафманди мамлакат дар ин тадбирҳои бузург саҳмгузорӣ дар таъмини пешрафту тараққиёти бештари Тоҷикистон ва замина гузоштан ба зиндагии шоиставу босаодати наслҳои ояндаи давлат мебошад. гузориш аз ноҳияи Рудакӣ.
امروزها به استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی تدبیرهای آبادانی و سازندگی و سبز و خرمگردانی در همه شهر و ناحیه‌های مملکت وسعت دارد. در ناحیه رودکی در دایره نقشه چهاربینی‌ها بنیاد انشاءاتی گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده است. همچنین با اقدام اشخاص سخاوت‌پیشه تعمیر و نوسازی راه‌ها نیز وسعت بخشیده می‌شود. در همین زمینه در دهه پشت‌پای جماعت دهاتی روسیه با تجاوز صاحبکار محلی و جلب اهالی 2 کیلومتر راه محلی که به تعمیر نیاز داشت نوسازی و اسفالت پوش کرده شد. این تدبیر سازندگی امکان فراهم آورد که رفت و آمد ساکنان بهتر گردد. در دوره اجرای دستور سپارش‌های سازنده رهبری عالی دولت و حکومت مملکت تمام سال‌های صاحب استقلالی راه‌های اهمیت جمهوریوی و محلی داشته مرحله به مرحله تعمیر و نوسازی کرده می‌شوند. با اعلان شدن سال‌های رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی چنین اقدام‌ها باز هم توسعه یافته در بهسازی وضع زندگی اهالی بالا برداشتن خدمت‌رسانی‌های راه و نقلیات مساعدت می‌نماید. در جواب غمخوری‌های پیوسته رهبری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان امروزها مردم سربلند ناحیه رودکی با شکرگزاری از فضای آرام و آسوده و آبادی و شکوفایی وطن برای سهمگذاری نمودن در روند کارهای سازندگی و بنیادکاری و تامین رشد اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان صاحب استقلال سعی و تلاش نموده ایستادند. در نتیجه چنین دستگیری‌های پیوسته انفراستراکچور ناحیه مرحله به مرحله تکمیل داده شده، بنیاد انشاءاتی تعیینات گوناگون و تعمیر و نوسازی راه‌ها به طور موثر و مطابق با طلبات امروز ساخته و موردی بهره برداری قرار داده می‌شوند. این روند دوام سال‌های من بعد نیز ادامه یافته، طبق نقشه راه‌های محلی تعمیر و نوسازی کرده شده در محله‌های علاوه شماره زیاد انشاءاتی تعیینات گوناگون ساخته می‌شود. در ناحیه رشت با استقبال جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و نوسازی 70 بینای ایلوبگی و سیمخانه‌های تعلیمی به نقشه گرفته شده است. با انجام یافتن کارهای ساختمانی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی زیاده از 1600 جای نشست برای تحصیل خوانندگان آماده خواهد شد. گزارش دیگولی محمود از ناحیه رشت. در ناحیه رشت به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی کشوری عزیزمان بنیاد بیش از 170 عدد انشاءات تعیینات گوناگون خواجگی خلق پیش بینی شده. از این شماره بیش از 32 عدد آن اساساً به ساحه معارف راست می آید. ساختمان بیناهای علاوگی و سیمخانه‌ها در نزد مکتب‌های دهات یکی از راه‌های حل مشکلات نرسیدن جای نشست به شمار رفته. تنها سال جاری به استقبال جشن 28 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نزد 16 مؤسسه تعلیمی شهرک و دهات ناحیه رشت ساختمان 70 سیمخانه برای 1616 خواننده به استفاده داده می شوند. در مؤسسه تأسیسات میانه عمومی رقم 26 قریب 1000 نفر خواننده تحصیل داشته. 3 بینای تعلیمی موجوده برای تشکیل کابینه طیفانی و گذرانیدن مشغولات‌های علاوگی بسنده نیست، زیرا شماره طلبگان سال تا سال افزوده ضرورت بنیاد سیمخانه‌های علاوگی پیش آمده است. دیگه ما همچون کلانترین دیگه با پیش می رود، ما سیمخانه‌مون نمی‌رسیدن. مردم دیگه تصمیم گرفتن که با حشر و با زحمت کلان هر سیمخانه رو به امتحان میرسونن. اینک در اساس نقشه چهاربین‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برابر بنیاد دیگر انشاءات حیاتاً مهم همزمان ساختمان مکتب و سیمخانه‌های علاوگی پیش بینی شده است تا مرحله به مرحله مشکلات ساحه پورا برطرف گردیده با ساختمان مکتب و سیمخانه‌های زمانوی برای خوانندگان شرایط سازگار مهیا کرده شود. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در ناحیه شهرستان ولایت سوخت 68 انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد و نوسازی کرده می شوند. از این شماره قسمی زیادش را مؤسسه های تعلیمی زمانوی، حمام و کاشانه های حسن، سرتارشخانه های معاصر و مکان های فرهنگی و فراغتی تشکیل می دهند. گزارش مضبوطی بابازاده از ناحیه شهرستان. با اقدام اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت جهت در بناهای معاصر دانش آموختن محصلین مؤسسه تحصیلات میانه رقم 19 دهه آبادی جماعت دهات گنجکت ساختمان بنای مکتب برای 384 نفر خواننده در یک بست آغاز گردید. بنیاد مکتب معاصر را با مبلغ زیاده از 10 میلیون سومانی ساختمانچیان گلدست جمعیت دارای مسئولیت محدود سرخط سوخت شهر خوجند برداشت گرفته عزم کردند که تا آغاز سال خانش 2020-2021 با صفت جوابگو به معیارهای بین‌المللی شهرسازی مؤسسه مذکور را مورد استفاده قرار می‌دهند. بنیادکاران نوسازی‌ها جهت استقبال سزاوار جشن بزرگ ملت تحت سرپرستی مسئولین کوپراتیو استحصالی تجارتی خودروقچا در دهه‌های آبادی نیز جریان تازه کسب کرده است. صاحبکار محلی میزان مراد
با خرج زیاد از 500,000 سومانی برای راه‌اندازی خدمت همدیگران در سطح عالی امروز به بنیاد بینای دارالشانی خدمت رسانی و سودا پرداخته است. در این انشاءات زمانوی سرتراشخانه، کاشانه حسن، مغازه فروش محصولات نیاز اول نیز ساخته می شود. صاحبکار دیگری دهه بختیار زاکرف نیز جهت خدمت رسانی به اهالی و بنیاد نقطه سوزشواری کمربست است. ساکنان خیراندیش آبادی سازندگی صاحبکاران دههشان را دیده برای حشر نوسازی کلی گرداندن مرکز فرهنگی کمربست نسبت فراگیری پروژه ساکنان به شاربین‌های فرهنگی فراغتی در قسم بالایی دهه با سهم صاحبکار اینام مومنو باز یک مرکز فرهنگی بنیاد گردید که ماه سپتامبر سال روان برای استفاده همدیگران پیشکش می‌گردد. اهالی خیرخواه آبادگیری دهه‌های نوکین و سیبزار نیز با صاحبکاران دست به آبادانی سازندگی زدند. با سهم صاحبکاران رؤوف حاتمov و دلشاده روزیبویeva با مبلغ نزدیک 500,000 سومانی مغازه، مرکز خدمت رسانی و حمام ملی با ساونا برای 10 نفر مزاج بنیاد می‌گردد. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه چاهی سالها بیکار خوابیده مورد استفاده قرار گرفت که در هر ثانیه 35 لیتر آب خوش‌سفید نوشاکی برآورده جهت باز هم بهتر گردیدن تأمینات با آب نوشاکی ساکنان دهات شهرستان مساعدت عملی دارد. چاهی آماده حاضر به استفاده داده شونده از چوکری تقریبا 45 متر آب نوشاکی برای زمین برآورده شده ایستاده است و اهالی ناحیه را با آب تازه نوشاکی در تمام فصل سال تامین می‌نماید. مورد ذکر است که در این عمل خیر ساکنان صاحبکاران دست کمک داشته و مبلغ 65,000 سومانی تا سرگه چاه عمودی و مسافه 2 کیلومتر خط برق و ستونپایه‌ها پس را نصب نمودند. مضبوط بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار. кишоварзони вилояти хатлон ба ҷамъоварии ҳосили пахта шурӯъ карданд. нахустинҳо шуда хоҷагидорони ноҳияи кушониён ин мавсимро оғоз бахшиданд. гузориши абдурозиқи азиз ва зубайдуллои қодир. кишоварзони вилояти хатлон ба ҷамъоварии ҳосили зироати пахта шурӯъ карданд. нахустинҳо шуда аҳли заҳмати ноҳияи кушониён ин маъракаро оғоз бахшиданд. дар рӯзи аввали пахтачинӣ аллакай саҳроҳои хоҷагӣ пур аз пахтачинон буд ва ҳосили имсолаи пахтазор ҳам қаноатбахш ба назар расид. ҳар сол кори деҳқонӣ баракати худро дорад. нишонаҳои ҳосили хуб дар ноҳияи кушониён ва умуман дар вилояти хатлон далели он аст ки кишоварзони вилоят имсол тухмиҳои баландҳосилро мавриди парвариш қарор доданд. тавре мутахассисон изҳор доштанд аз ҳар гектар майдони пахтазор то 30 сентнер ва дар хоҷагиҳои алоҳида то 50 сентнерӣ ҳосил гирифтан мумкин аст. чиниши аввали пахтаро аз шӯъбаи дуюми хоҷагӣ сар кардем. ният дорем ки ӯ ӯҳдадорие ки ба зиммаи хоҷагии мо гузоштааст бо сарбаландона иҷро кунем. дар саҳроҳо ҳосили аъло рӯёнида шудааст. акнун мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён ният доранд ки пахтаи фаровонро беталаф ва сари вақт ҷамъоварӣ кунанд. чун солҳои гузашта кишоварзон азм доранд ки дар рӯзҳои истиқбол аз ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дурнамои пешбинишуда яъне истеҳсоли 25,000 тонна маҳсулоти содиротиро барзиёд таъмин кунанд. аз ҳамин хотир дастур дода шуд ки музди маоши чинакчиён ба таври нақдӣ пардохт карда шавад то саҳмдорон бо ҳавасмандии бештар пахтаи парваришкардаи хешро беталаф ҷамъоварӣ кунанд. имсол дар ҳама ноҳияҳои пахтакори вилояти хатлон меҳнати хуб карданд. самараи заҳмати кишоварзони вилоят натиҷаи хуб ба бор хоҳад овард. кишоварзони вилояти хатлон бо чунин фаровонии ҳосил ба мисоли саҳроҳои ноҳияи кушониён эътимод доранд ки дурнамои пешбинишудаи ҷамъоварии пахтаро дар сатҳи мамлакат барзиёд иҷро кунанд. ҳамин тавр дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ҷамъоварии пахта оғоз гардида пахтакорони вилоят бо истифода аз рӯзҳои мусоид ҳосили дар саҳро бударо саривақт ва беталаф ҷамъоварӣ менамоянд. дар ноҳияи дӯстӣ аҳли заҳмати хоҷагии тухмипарварии ба номи Эргаш Султонов имсол ҳосили хуби пахта парвариш намуда айни ҳол ҷамъоварии ин ашёи хуми саноатӣ муташаккилона идома дорад. хабарнигорони мо дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. кишоварзони хоҷагии тухмипарварии ба номи Эргаш Султонови ноҳияи дӯстӣ дар миқёси вилояти хатлон яке аз аввалинҳо шуда ба ҷамъоварии ҳосили имсолаи пахта шурӯъ намуданд. хоҷагии мазкур ба 7 бригадаи алоҳида ҷудо шуда дорои зиёда аз 630 гектар замин мебошад. ба иттилои масъулин ин мавсим дар майдони 400 гектар навҳои пахтаи флора, тоҷикистон ва флешро кишт намуда дар натиҷаи дурусту сари вақт ба роҳ мондани корҳои агротехникӣ тавонистанд ҳосили дилхоҳи дури гаронбаҳоро парвариш намоянд. мо хоҷагидорон агротехники кора сари вақтиша гузарондем.
دورو دادم وقتش دورو دادیم همورا نیت داریم که مهنت مراد سر وقتش جمع آوری کرده نقشه را اجرا کنیم. имсол тибқи нақша дар ноҳияи дӯстӣ дар майдони 7300 гектар навъҳои гуногуни ба обу ҳавои маҳал муносиб кишт намуда марҳилаҳои парвариши онро аз рӯи агротехника ба роҳ мондаанд. имсол ҳосил хеле фароҳам аст. баъзе зироатҳо зарар дида бошад пахта намош нағз мебошад. барои мисол мо дар баъзе хоҷагиҳои ноҳия чиниша сар кардем. вобаста ба иқлими мусоид хоҷагидорон дар қисмати беши заминҳои дар ихтиёр дошта пахтакорӣ менамоянд ки ин самти фаъолият даромаднокии асосии хоҷагиро ташкил менамояд. тавре мушоҳида гардид имсол дар саҳроҳои хоҷагии мазкур ҳосил зиёд аст ва масъулин баҳри беталаф ҷамъоварӣ кардани он омодагии ҳамаҷониба гирифтаанд. чун деҳқонони хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи дӯстӣ дар ҷодаи пахтакорӣ таҷрибаи бой доранд. сол аз сол бо пеш гирифтани роҳу усулҳои наву манфиатовари пахтакорӣ ва интихоби тухмиҳои минтақабоби серҳосил ҳаҷми истеҳсоли пахтаро зиёд менамоянд. имсол низ аз рӯи натиҷаи муайянсозии ҳосилнокӣ аҳли заҳмат мақсад доранд ки дурнамои солонаи истеҳсолро бар зиёд таъмин намоянд. кишти майдони пумбадона ин мавсим дар ноҳияи ҷайҳун тибқи дурнамо 8350 гектарро ташкил менамояд. имрӯзҳо аллакай дар аксари хоҷагиҳои пахтакор мавсими ҷамъоварии ҳосил оғоз гардида тибқи мушоҳидаҳои мутахассисон кишти имсолаи пумбадона самари бештар хоҳад дод. чунин ниҳолони пахта аллакай серҳосил буда дар назар аст ки кишоварзон назар ба соли гузашта натиҷаи бештар ба даст меоранд. кишоварзони ноҳияи ҷайҳун дар майдони 8350 гектар кишти пахта гузаронидаанд ки айни замон дар саҳро ҳосил фаровон мебошад. пахтаи баранҷ парваридаи деҳқон имрӯз пухта расидааст ки зиёда аз 23-25 центнер пахта имрӯз дар саҳро мо тайёр дорем. заҳматкашони ноҳия бо дарки масъулият барои рушди саноати кишвар ва саҳмгузорӣ дар вусъати истеҳсоли худӣ талош намуда ҳосили боранҷпарваридаи хешро ҷамъоварӣ намуда истоданд. дар баробари ин хоҷагидорон низ дар якҷоягӣ бо саҳмдорон ҳамарӯза дар сари замин музди чинакчиёнро пардохт менамоянд ки ин омил ҳавасмандии аҳли заҳматро зиёд мегардонад. сол то сол боло рафтани арзиши ашёи хоми пахта дар бозори ҷаҳонӣ боис гардида истодааст ки майдони кишти пумбадона дар навоҳии вилояти хатлон хусусан ноҳияи ҷайҳун васеъ гардида аз ин ҳисоб ҳаҷми истеҳсоли ин навъи маҳсулоти ватанӣ низ бештар гардида истодааст. пахта ва коркарди он дар кишвар яке аз василаҳои кам кардани воридоти маҷмӯи маҳсулот гардида боиси афзун гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худӣ мегардад ки он яке аз ҳадафҳои аслии саноатикунонии кишвар ба шумор меравад. имрӯз аҳли заҳмати ноҳияи ба номи Носири Хусрави вилояти Хатлон ба маъракаи ҷамъоварии ҳосили пахтазор шурӯъ намуданд. кишоварзон имсол дар майдони 3120 гектар кишти пумбадона гузарониданд ки назар ба соли гузашта зиёд мебошад. чинакчиён ҳоло азм доранд ки аз оғози ҷамъоварии ҳосил дурнамои истеҳсолиро барзиёд иҷро намоянд. интихоби навъи тухмӣ, истифодаи мувофиқ ва дурусти он низ омили асосии ҳосилнокии замин маҳсуб ёфта, дар ин маврид хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи бисёрсолаи худ навъҳои флора, тоҷикистон ва карменро кишт намуда буданд ки ҳоло натиҷаи хуб дода истодааст. тибқи дурнома 7100 тонна нақшабандӣ шудааст. тамоми имкониятро мо истифода бурда имсол дурномаи истисоли пахтаи дурномаи пешистора иҷро мекунем. тавре пахтакорони ноҳия иброз менамоянд мавсими имсола бо нишондиҳандаҳои хуби фаровонҳосилӣ аз худ дарак дода масъулияти онҳоро афзун намудааст. меҳнаткашон низ имрӯзҳо бо дасту дили гарм ба саҳро баромада ба ҳар килограмм пахтаи ҷамъовардаи худ аз сари замин музди меҳнаташонро гирифта истодаанд. масъулини ноҳияи Носири Хусрав ва идораи кишоварзӣ низ дар навбати худ имрӯзҳо назорати иҷрои саривақтии таъмини дурнамои истеҳсолиро мувофиқи матлаб ба роҳ монда дар ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои деҳқонӣ барои ҳавасмандгардонии чинакчиён иқдомҳои некро рӯи кор оварда истоданд ки натиҷаи он иштироки доираи васеъи чинакчиён дар маъракаи ҷамъоварӣ ҳосил мебошад. таварали соҳибназаров, Парвиз Сафаров аз ноҳияи Носири Хусрав барои барномаи ахбор. дар ноҳияи мастчои вилояти Соғд ҳосилнокии пахтазор мусбат арзёбӣ гардида, зиёд намудани кишти такрорӣ ва ба гардиши кишоварзӣ баргардондани заминҳои бекорқобида яке аз тадбирҳои асосӣ дар афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. гузориши Рафзали Раҳмон ва Илёси Бобоҷон. дар мавзеъҳои алоҳидаи ноҳияи мастчои вилояти Суғд захираҳои калони афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳисоби ба гардиши кишоварзӣ баргардондани заминҳои боиру бекорхобида мавҷуданд ва ба қисми заминҳо оби полезӣ ба масофаи дарозу баландӣ оварда мешаванд.
با اساسیاسی‌های استفاده‌برندگان آبی آبرسان و دهقان ما با واسطه سلسله پایگاه آبکشی ینتاق آبرسانی میکنیم که این از 4 سلسله عبارت است. چقدر یک سلسله پایگاه آبکشی بلند شود همه قدر خراجات‌های داخلی زیاد می‌گردند. با منطقه کشاورزی جماعت دهات نوبهار از مسافه 60 کیلومتر در 4 برداشت از کانال تاجیکستان توسط سلسله پایگاه‌های ینتاق 1، 2 و 3 با واسطه 11 محرک آبرسانی صورت می‌گیرد. به سبب استفاده دور و دراز و فرسوده شوی پایگاه و قبرها آبرسانی به این موضع سال‌های قبلی مشکلات داشت. طی 2 سال اخیر با دستگیری حکومت جمهوری در پایگاه دلورزندو 2 محرک پر اقتدار پرنو و با روانه نمودن مبلغ‌ها از بودجت ولایت سوخت 200 متر قبرهای بلندفشار قطرشان 960 میلیمتر نو و به این موضع از نو آب پالیزی آورده آبرسانی با اعتماد گردید. خواجگی‌های دهقانی در موسم با آب پالیزی اساساً مطابق معیار تامین گردیدند. در آخر ماه ایون و اول ماه ایول با سبب کمشوی واردشوی آب از سرچشمه آبرسانی موافق جدول الهیده صورت گرفت. در موسم سال در ماه ایون و ایول مشکلات آبرسانی به عمل آمد. این از آن سبب به عمل آمد که از آبانبار فرهاد به ناحیه ما 20-25 کوب آب جاری گردید. اصلا باشد طلبات با آب پالیزی 40-45 کوب را در بر میگیرد. تقدیر حاصل زراعت کشاورزی در ناحیه مسچا به کار مرتب پایگاه‌های آبکشی و کانال‌های ایریگاسیونی وابسته است. دوام 10 روز اخیر به کشاورزان ناحیه هر شبانه روز به حجم تا 35-36 مکعب متر آب رسانده می شود. در شبانه روز گرمی از معیار بلند و امروز نیز در تامین زمین‌های کشاورزی تنقیصی آب به میان آمده است. تا امروز به حساب میانه 3 مرتبه آبیاری پختزار انجام داده شده است. آذوقه‌دهی پخته نیز به حساب میانه 2.5-3 مرتبه گذرانده شده است. کشاورزان ناحیه مسچا از استحصال کنندگان اساسی پالیزی در ولایت سوخت میباشند. خواجگیداران امسال مساحت کشت و پرورش پالیزی را قریب 100 گکتار زیاد و به 2400 گکتار رسانیدند. امروزها عین اوج پختن تربوز و خربوزه بوده در هر قطعه پالیزکاری وسعت حاصلگنداری است. صاحبکاران و تاجران پالیزی ها را از سر زمین خریداری می‌نمایند. هر روز از میدان‌های پالیزکاران ناحیه مسچا حجم اساسی تربوز و خربوزه به بازارهای شهر خوجند، دیگر شهر و ناحیه‌های ولایت و به پایتخت مملکت پیشنهاد کرده می‌شود. روزادی رحمان، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. حاصل فراوان باغ و تاکزار امکان فراهم آورد که در برابر تامین بازارهای مملکت صادرات آن به خارج کشور نیز عملی کرده شود. میوه‌های شهدبار بیشتر در شکل خشک با مساعدت جمعیت تاجیکان شهر تلیت صادرات شده با بسته‌بندی معاصر به فروش گذاشته می شود. گزارش محمد علی سفر و خورشید سعید احمد. نامگوی وسیع خوشمیوه‌ها از جمهوری تاجیکستان به شهر تلیت فدراسیای روسیه بیش از هر وقت دیگر وارد گردیده در مرکزهای سودا و بازارها به فروش گذاشته شده است. صادرات دهان نامگوی میوه‌های شهدبار کشورمان طریق شهرنامه‌های همکاری با خواجگی‌های دهقانی و باغپروران از جانب صاحبکاران تاجیک مقیمی و این منطقه فدراسیای روسیه عملی می‌گردد. امسال با استفاده شرایط مساعد صادرات میوه سبزوات نسبت به چند سال قبل بیشتر صورت گرفت که از فراوانی محصولات کشاورزی در مملکت درک می‌دهد. در شهر تلیت بیشتر خشک‌میوه‌ها از قبیل آلو، زردآلو، سیب، ناب، انجیر و شفتالو، انگور صادرات کرده می‌شود. امسال در دایره شهرنامه‌های همکاری با باغداران ده‌ها تن خشک‌میوه‌ها به شهر تلیت وارد کرده شد که طلبات به این نامگوی خیلی زیاد است. محصولات وارد شده دارای صفت بلند بوده با نظرداشت طلبات زمان معاصر بسته‌بندی شده‌اند. محصولات خشک به ما اساساً از جمهوری تاجیکستان بیشتر از 20 نمود به ما آمده می رسد و در سالهای آخر باید قید کنیم که بسیار خرسندی بخش است که محصولات صفتاً بلند و با بست و بندهای گوناگون از مقدارن از 1 کیلو سر کرده و زیاده از آن با ما دسترس می شود و بسیار معقول خریداران هستند. با مساعد آمدن آب و هوا امسال حاصل باغ تاکزار در مملکت خیلی زیاد بوده. صاحبکاران تاجیک عزم دارند که صادرات خشک‌میوه را هرچی بیشتر به راه مانند. محمد علی سفر، خورشید سعید احمد از شهر تلیت فدراسیای روسیه برای برنامه اخبار. طبق معلومات آماری عین حال زیاده از 92% چاروای کلان و 82% چاروای میده به بخش اهالی راست می آیند که به تحلیل کارشناسان از روی وزن زنده و محصولناکی به طلبات استانداردی ذات چندان جوابگو نیست.
агар яке аз роҳҳои афзун намудани маҳсулноки чорва ва бештар ба даст овардани насли солим пешгирии бемориҳои сироятӣ ва саривақт анҷом додани эмгузаронӣ бошад, роҳи дигар хушкзод кардани чорва дониста мешавад. ҳикматулло назарзода гузориш медиҳад. یک سر چوروی خوشزاد بهتر از 10 سر چوروی کم محصول است. این واقعیت حال در نتیجه تجربه بسیار ساله خواجگیداران و کارهای علمی و تحقیقاتی عالمان ساحه ثابت گردیده است. طبق معلومات آماری عین حال زیاده از 92% سرشمار چوروی کلان و 82% چوروی معده به بخش اهالی راست میآید که از روی وزن زنده و محصولنوکی به طلبات استانداردی ذات چندان جوابگوی نیست. با مقصد بهتر نمودن ذات چوروی اهالی از جانب انستیتوت چورواداری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان گروه سیاری باردارکنی صنعی تأسیس یافته است که برای خوشزاد کردن چوروی اهالی فعالیت نموده ایستاده است. در این کار عالمان ساحه جلب گردیده با یاری اسباب و انجام معاصر باردارکنی صنعی و استفاده وایه چوروی خوشزاد ذات چوروا را بهتر می‌نمایند. فعالیت این گروه گوناگون بوده. یکمین مسئله این هر چیز زودتر بعد از زایش ماده‌ها هر چیز زودتر باردار کرده گرفتن این ماده‌ها. تحلیل عالمان انستیتوت چورواداری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان نشان می‌دهد که گوساله‌های از استفاده بقعه‌های ذاتی گرفته شده از جهت وزن و سالمی نسبت به گوساله‌های محلی افضلیت دارند. مثلا در وقت تولد اگر گوساله‌های محلی 18-20 کیلوگرم وزن داشته باشند، پس وزن زنده گوساله‌های خوشزاد گرفته شده 25-32 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. اینچنین وزن افزونی شبانه روزی چوروای خوشزاد گردانیده شده نیز نسبت به چوروای محلی از 20 تا 30% زیاد می‌باشد. با جای 4 سال 5 سال نگاه داشتن ماده‌های کمشیری 2 سال تشکیل می‌دادگی یک سر ماده‌های خوب ذاتی کنیم و آن 10-15 تشکیل تا که خانه را پر از شیر تامین کند. چند سال اخیر وارد کردن ذات چوروا از خارج مملکت عنعنه شده است و مطابق کردن ذات‌های خارجی با اقلیم تاجیکستان کاری سهل نیست، ولی تجربه عالمان انستیتوت چورواداری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در سمت خوشزاد کردن چوروا عبرت بخش میباشد. زیرا عالمان علاقه نتیجه کارهای علمی خود را در عمل تطبیق نموده ثمره دلخواه به دست آوردند. بیشتر از 70% اهالی در دهات زندگی میکنند و قسم زیادی آنها به چورواداری شروع می‌ورزند. در این زمینه اهالی را میباید از دستاوردهای علمی استفاده برده برای تامین اهالی با محصولات شیری و گوشتی سهمگذار باشند. در ناحیه 5 ولایت خاتلان در دوره اقدام یکجایی حل میکنیم تدبیرهای آبادانی و بنیادکاری وسعت دارند. در دوره این اقدام راههای محلی نفسازی شده، همچنین خط آبی نوشاکی کشیده شد که باعث رفع مشکلات اهالی وابسته به نارسایی آبی نوشاکی گردید. گزارش همکاران ما. برای سزاوار جشن گرفتن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و بخشیده به 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار، کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه 5 ولایت خاتلان در دایره عکسی حزبی تحت عنوان ما یکجایی حل میکنیم تشبس‌های نو روی کار گرفته شد. همزمان با جانبداری از سیاست اجتماعی حکومت کشور در همبستگی از جانب تشکیلات‌های ابتدایی ارزنده، اداره آب تامین کنی و کارمندان فیلیال بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک با اویله‌های کم بی‌زاعت کمک‌های یک وقتینه از قبیل آرد، روغن و دیگر محصولات خوراکباری دستی کمک دراز کرده شد. ما اعضایان حزب هم تصمیم گرفتیم که در یکی از دهه‌های جماعت کبود سیف‌الدین و مبلغ 45055 تومان محصولات‌های قبورهای آبگذر خریداری نموده در یکجایگی با کارمندان و اهل دهه آبی آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه که 24 ساعت مردم با آب تامینند برده رسانیم. در این روز وابسته به نبض جامعه با اشتراک اعضایان حزب در یکجایگی با کارمندان اداره آب تامین کنی برای رعایت حتمی قانون‌های عمل کننده و سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه ابراز اندیشه کرده شد. روزها رفتی ساختمان گذراندن این خط آب نوشاکی ادامه دارد. علاقه ما 40% ساختمان را به انجام رساندیم. در نظر است که تا جشن استقلالیت به پررگی ساختمان خط آب نوشاکی را به انجام رسانیم. امروزها کارخانه آب تامین کنی ناحیه بخشیده به جشن 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سازندگی و گلگلشکوفایی این گوشه دیار اقدام‌های نیک را سرمشق کار گرفته با دستگیری و مبلغ‌های سهم حکومت جمهوری تاجیکستان و اینچنین از حساب مبلغ‌های اداره آب تامین کنی در دهه چمنستان جماعت دهاتی به نام کبود سیف‌الدینوف که 499 خواجگی را در بر می‌گیرد و دارای 3332 نفر اهالی است خط آب نوشاکی کشانده شد.
дар боғи фарҳангӣ фароғати фирдавсии шаҳри Бохтар баъди таъмиру таҷдид барои сокинону меҳмонон шароити мусоиди истироҳату фароғат фароҳам оварда шудааст. боғи мазкур шабона низ фаъолият намуда ба макони дӯстдоштаи сокинон бахусус кӯдакону наврасон табдил ёфтааст. гузориш аз шаҳри Бохтар. боғи фирдавс дар яке аз хиёбонҳои шаҳри Бохтар ҷойгир буда масоҳати он қариб 2 гектарро ташкил медиҳад. солҳои тӯлонӣ ин мавзеъ дар мавриди назари ҳадафҳои ободкоронаи соҳибкорон қарор дошт. соҳибкори ватанӣ Нусратулло Файзуллоев дар як муддати кӯтоҳ ба истиқболи санаҳои бузургу таърихӣ аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, боғи фарҳангии Фирдавсро ба мавзеи писандидаи меҳмонону сокинони шаҳри Бохтар табдил доданд. муассисаи фарҳангии шабонарӯзӣ фаъолият карда, чун айёми гармиҳои фасли тобистон аст, шаҳрвандон аз қисмати шабона барои дилхушӣ ва истироҳату фароғат ба ин ҷо меоянд. 10 намуд марказҳои дилхушӣ оварданд. айна фарзандора мебинем хирсанданд ҳамаш бо ҳамроҳи волидайношон омада ҳар бегаиё дилхушӣ мекунанд, тамошо мекунанд. соҳибкорони ватанӣ барои истироҳату фароғати хуби сокинон муҳити зебову создорро фароҳам сохтанд. беш аз 10 маркази дилхушӣ ва аттраксиону дигар бозиҳо барои хурдсолон ва наврасону ҷавонон ташкил карда шуда, тозаву озода нигоҳ доштани боғи фарҳангу фароғатӣ таҳти назари ҷиддӣ қарор дорад. навигариҳои нағз шудааст, хела обод кардаанд, хела ба қариб душанбе ҳам будааст. ба иҷо ҳам чизе ки дар душанбе мо мебинем дар шаҳри Бохтар ҳам ҳаст. дар боғи фирдавс ҳамзамон майдони футболи хурд, корти теннис, майдончаҳои дигари варзишӣ, нишастгоҳҳои замонавӣ ва дигар муҳити муносиб ташкил карда шудааст. барои нигоҳбини ҳамешагии боғ 10 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин шуданд ки ба кӯдакону наврасон хуб хизматрасонӣ мекунанд. тури якчанд сол буд ки ин боғ фаъолият намекард. имрӯз бо саҳми соҳибкорони шаҳри Бохтар ин боғ бо асар бо шароитҳои наву замонавӣ фаъолият намуда истодааст ва то дергоҳи шаб фаъолият мекунад ки инчунин сокинони шаҳри Бохтар ва берун аз шаҳри Бохтар ҳамроҳи фарзандони худ ба сайру гашт меоянд ва якчанд ҷойҳои истироҳатие ҳаст ки фароғат мегиранд. барои дилхушии кӯдакон ва наврасон бозӣ ва таҷҳизоти кӯдаконаи замонавӣ насб карда шудааст. лоиҳакашон ва меъморон равшаннамоии ҳудуди боғи тозатаҷдидро хуб роҳандозӣ карданд. соҳибкори ватанӣ Нусратулло Файзуллоев анҷоми чунин иқдоми созандаро дар татбиқи амалии сиёсати ободкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ мекунад. аз ҷониби муассисаи давлатии маркази миллии Тоҷикистон оид ба масъалаи минаҳо ба зарардидагони машваратҳои офиятбахшии тобистона ташхису табобат ва истироҳати ройгон ташкил карда шуд. дар доираи ин тадбир ки дар истироҳатгоҳи баҳористони шаҳри Гулистон ташкил карда шуд, 80 нафар зарардидагони минаҳо аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба истироҳату табобат фаро гирифта шуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфе. дар осоишгоҳи баҳористони шаҳри Гулистон барои зарардиедагони минаҳо семинари офиятбахшии тобистона ташкил гардид ки дар он зарардиедагон аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба истироҳат ва табобати ройгон фаро гирифта шуданд. аз 5 август то 18 августи соли 2019 барои 76 нафар шахсони аз минаҳо ва лавозимоти нотаркидаи ҷангӣ зарардида дар осоишгоҳи баҳористон лагери офиятбахшӣ ташкил ва гузаронида шуда истодааст. иштирокчиён дар давоми буду бош дар лагер бо ташхиси ройгон, табобати мувофиқ ва барои баланд бардоштани малакаи донишу таҷрибаи онҳо дар самти равонию иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ ва огоҳсозӣ аз хатари минаҳо ва лавозимоти нотаркидаи ҷангӣ, инчунин чорабиниҳои варзишӣ ва фарҳангию адабӣ фаро гирифта мешаванд. аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз ин ҳолатҳо ва поксозии минаҳо расонидани кӯмаки тиббию равонӣ ба зарардидагон чораҳою корҳои зиёд ба сомон расонида шудааст. аз давраи таъсисёбии маркази миллии Тоҷикистон оид ба масъалаи минаҳо ҳамкорӣ бо донишгоҳи миллӣ, бо олимон ва мутахассисони соҳаи психология доранд ва имрӯз
ما زیاده واقعا آسیب دیدگان ترکشی مینه را از عافیت بخشی پسیخولوژی گذراندن. امروز آنها موقع خودشان را در جامعه پیدا نمودند، چه در عائله، چه در تربیت فرزند و چه در متخصص ساحه‌های گوناگون شدن و امروز همچنین یک اعضای کامل حقوق جامعه خودشان احساس کرده و در بنیاد جامعه نوین سهمی خودشان را گذاشته ایستادند. از سال 2004 تا امروز در 21 منطقه نزدیک سرحدی جمهوری تاجیکستان که احتمالیت موجود بودن مینه‌ها را داشتند، فعالیت پاکسازی انجام داده شده. در نتیجه با مساحت 21.5 کیلومتر کوادراتی برابر به 2100 گکتار زمین تازه کرده برای استفاده به مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه‌های محلی سپرده شدند. در ناحیه فرخار دوری نوبتی نخستین مسابقه جمهوریوی شامات برای دریافت جام پیشوای ملت دایر گردید. طبق نظامنامه مسابقه جمهوریوی در 4 مرحله صورت میگیرد. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاران ما. در ناحیه فرخار در برابر دیگر نمودهای ورزش بازی شامات نیز خصوصیت عمومی پیدا کرده. عین حال در نزد یکچند مکتب تحصیلات میانه عمومی طبق دستور و سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای تشکل نیروی ذهنی کودکان و نورسان صنفخانه شامات تشکیل کرده شده. در نزد مؤسسه دولتی مکتب ورزشی ناحیه باشد مربیان این نمود ورزش بیش از 20 نفر کودکان را به آموزش بازی شامات جلب نمودند برای تحکیم رشته دوستی بین نورسان و جوانان و دریافت چهره‌های نو در این نمود ورزش با دستگیری مقامات اجرایی محلی و حکومت دولتی و بخش کار با جوانان و ورزش در ناحیه دور نوبتی مسابقه جمهوریوی شامات دایر گردید. مسابقه مذکور در دایره نقشه چرابینی‌های عمومی ورزشی صورت گرفته. در آن برای دریافت مقام افتخاری و جام پیشوای ملت زیاده از 30 نفر کارمندان تشکیلات مؤسسه، دستپروران مؤسسه دولتی مکتب ورزشی، سابقه‌داران ساحه و جوانانی که میل و رغبت زیاد به این نمود بازی دارند شرکت ورزیدند. طبق نظامنامه مسابقه جمهوریوی شامات برای دریافت جام پیشوای ملت در 4 دور صورت میگیرد. در ناحیه فرخار علاقه 2 دوری آن گذرانده شده است و در این دوری نویوی چورابینی افسان ورزشگران و شوقمندان این نمود ورزش اشتراک نمودند که در دور اول آن از روی 3 نمود بازی شامات خلهای بیشتر را صاحب گشتند. بخش کار با جوانان و ورزشی ناحیه اقدام گرفته است که اشتراکچیان فعال و غالبان این مسابقه را که به دور ولایتی و نهایی آن را خط پیدا میکنند با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدرشناسی نمایند. بینندگان گرامی، نشر مفصل برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می‌یابد. با شما زندگی آباد و آسایش را تمنا داریم. با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید.